Maya pa oras, labuad Kapampangan. Uining kadwanan dakin ka na akong Tagalugan Series number 17, part B ini eh. Muna akong diling sabihan, di hali ba karanin Banyala, hanapin yop-yop kanta, pasibagwan ta na lamo. Muna yung kailangan talang pasibagwan din aliwa, bang kanito, elam makakalingwan eh. Din ng aliwa, bayula, mi abian na lang karang mi ailuan talamitan kayong grupo pero bala mong may emphasize ne. Okay, yung muna saging. Yung saging Tagalugan niya. Yung Kapampangan ng saging, sagin, layan G. Okay? Ayalala, Tagalugan, aganaka, Kapampangan. Pinsan, Tagalog, pisan, Kapampangan. Layan N, pisan. Almusal, Tagalog yung para kanako, amusal ya mo yung Kapampangan na laing L, A-M-U. Okay? Amusal. Butete, Tagalog yung butiti, Kapampangan yung butiti, etang malating kawe-kawe mo kanya na kaya dareng, malami bundare, tugak. Kaya maging tugak lang po tang maragul nala. Yung butete yata, man, asan lata retang maragulay chandeta eh. Anyway, butete, Tagalog yung butiti dapat detang babing tugak eh. Okay, mabinat Tagalugan yan ing para kanako mas manayon niya Kapampangan ay may pasibay one. Okay? Kaya pala Tagalog ito, nya pala yung Kapampangan. Okay? Ing kilawin balo ko Tagalog yung kilawin eh. Para kanako mas manayon na Kapampangan kilayin. Okay? Mi bus niya naman na may itong topic ini kitang luto ng yop-yop, bulalo. Ing bulalo, para kanako, itang ligang baka. Dapat, sabi ng yop-yop, ilakan pareho, yung bulalo ako ng puiliga, ilakan pareho, so ako balo. So, siguro, sabihan tayo. At yung pang may itong at yung kitang metong talimita ming pamiliwanan ng garosan po yung gareta. Para ka na kasi yung gareta, itang guguyod na ng damulag, kayang marangle. Tinyagad doon parugang. Ngayon, yung bayong gareta ngayon eh. At yun na lang gomang parugang. Pero ditang minunang klase, mabilog yung makanyan, putang kaya tinyan bakal makapadurot kitang dutong. Ilang minuna reta, siguro ilang mabayat la reta. Ngayon eh, inisip daw mas practical ring deng parugang goma tambalam mo karang goma sa akin ila na gagamitan dang ini enak man nakita gareta-karetang dutong ang pambakal parugang eh ngayon yung garosa kaya nga kagisingan ko detang alayang parugang kuayan adwala mong kuayan makanyan detang kita lalam na at guguyod na yung damulag ita gagamitan do rin aking maburak uling deng hortelano kasi panakot dalang kaya reta, panakot dala sinabod, sunta tatanam la. Uling imalyaring gareta ka rin, kutkut lare parugang na kayong burak eh, nya garosa yung gagamitan daw. Uling ating linwala comment, kitang minunang panahon ka no, gareta yung aos na kareta eh, garosa. So, ekbalo. Ekbalo, saan gusto ka dito ng kaya, sabihin tayo siguro. Oreta mo rin kakong Tagalugan ngayon eh. Tsaka talipis sabihan din eh putang tinako namang bayong mga kalkal sunduki kang kanakong Tagalugan ng series number 18 pero yung number 17 niya ini part B. Okay, dakala salamat. May panagalog ta sana no may pagkapampangan ta mo pampagaan tala rin kay katamong anak din kay katamong nga po etala sana ta Tagalugan pag maragol tayong Kapampangan pag masabalan tayo luguran tayo luwid tamongan dakala salamat.